Ala inang uda, saddu may do tuda. Jadi sungai ini mak di Napurjat itu di Narohami Angkim dan Tanopas Rahani di laut di Pontian Yogyakarta. Ini mak akan ada korasi mak. Dulu itu dia tulis itu. Yang dia makan pinopaton. Jadi anaknya Marbisi pun fanatiskan sa itong dabak kalas ni Rohanan so ni dito tinakang so jadi tupe bos tamen no nakatu ano pasirahan ni sa tuwat tama naman tuwan ni hami so ni maaka uparata tilol kaca di bona pasunton sa diramo ti tama. Jadi nalamulak pahamin no nakang ni mutak. Namulak pahamin no nakang ba. Tama di ramo tutuan at pagbuwan na ni. Tapal ko nakapormalan sa itong libagay sa kaitatan sa ito tanapasarahan ni. Jadi so manima siroon na nijak na natin. Kurasi na tabdim lihan. Mga dati ma. Buat ma. Kapasa mak nang kapasa mak pangidwat ket kuatek. Ya, ban matangan. Lah. Terus mak. Itu sudah kau letak. Makan dah. Nanti sudah kau tekak na korjahon nupuk tahi takak. Pola roi we, paro, amin kut no, ang ho,